to. Koga to briga? A? A jednog dana će reći kad bude u intervju da je igrala za Dođi na trening, da se poslika. Da, pa je, pa treba te znati. Da, a da cure dođu u dresu. Ima puno jačih klubova sa puno više cura pa igraju 10 put slabije nego naše cure. Ove medvešćake za sutra, zvuko iz druge grupe, dvije cure, sutra to da igraju. Ne može ući, ne može. Dok je bilo onaj proračun. Napravili su. Da, dok je bilo moguće 20 nešto. Samo da nas sutra dođe. Da. Ej, naši vode 4-0. Da. Nemo maskota dosta. Hoće? Da. Robi, ima još 6 utakmica, čekaj. Još moraju 6 ekipa pobijediti, 6 puta. Mislim, poslije ove sutra. Ali neovisno Tako je, pa naravno. Ko ovo što je ići, niš ne zonira našim zakonetačima. Utmo niš. Ja sam mislim da je druga utakmica sa ovim. S kim? S Otopom? Ne znam. Da, tako. Ne, ona ima problema. Ona ne može napraviti seriju klasa. Pa dobro, prvom setu, drugom setu na Jako snažan servis. jako. Ona ima pa vaša i vaša Anita i ona ima najbolje. Da ona može napraviti mi da će to glavi pričeka, nije spremna. Psiha. Kod ovakvih ekipa je... Zadnji puta što sam gledao, ostali su stvari. Dobro, ali imala je 4 ona sebe, pa imala je 4 ona. Bravo, tako! Kaj, kamen, probudio sam da predamo, baš. Onda ne, ajde, daj. A, može. Ajde. Ajde, babička. To! Ovo je slučajno bilo. Ovo je sad 100 puta da je daš nešto bilo. Ovakvim ekipama samo serve treba servirati, niš drugo. Ali s njima su isto izgubili set. Tako je, da, to sam gledao preko, da. Jedno smo ih dobili. Ali njima fali. Bravo! Njima fali, nije dobro. Ali ono što koja ne želi igrati. Zašto? Za svoju školu ona ne želi igrati. Zašto? A biti ne Ona je bila kod nas. Dobro. Ona je bila kod nas. Pričam mi godine za mladost. Ne, ja ne znam kako može. rekao da neko igra u Inter Milanu, neće u Hrvatsku. Ali ja ne mogu vjerovati. To je mentalni sklop, sad ja igram mladosti, pa ja sad. Kako roditelji ti je što ne? Gledate i kompanje. Mislim da su roditelji. Nije razloga kako ona može odlučiti kako će igrati, neće igrati. Može roditelji neće slušati kako je svoja škola. Sve igra, znači nikako, mislim sve igraju. Sve koji imaju školsku ekipu igraju za školu. I to je sasvim normalno. Da.
da diže roditelji školu. Moja škola sad već 7 godina, 10 godina, već ima fantastične rezultate u školskom prvenstvu. Bili smo među prve 4 u svim kategorijama. I ovaj to nije znači slučajno, znači radite i imate rezultate. Da, onaj visok, ali sjećam se ja njega. Najviše. Da.